Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti umuna apasat ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Legal Wife. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Si kakadin day ta, layo? Si mangpet kakadin manipod abroad? Siyempre, friend. Oy no, italang ang nagkita ta, itilasod tinaundaya panawan. Oy, mapantaman mo't iti may sa Aristobar. Ijay balaylangan ti papananta. Tagkasangay ti anak ko ni Eden. Oy, magpaikan ka, taadan pamilyam. Ay, awan mo't ngamin mga asawa kanyak. Anya? Anyaya ti kayat mga asawa, lalaki wano babae? Oy, siyempre ti lalaki. Oy, babae ak nga rod. Anya babae? Balaki ata iso. Anya? Sika talaga. Ay, saan mo man nadadaalan ti aldaw ko? Oh, ada ka mat gayam man, darling. Ada mat gayam ka duwam? Sino ka di? Ay na, di na ka din mabigbig. Gaputan nagpintasak, Grace. Kulaklakot no asino a babae itayan. Loko. Why, loka. Di nakman awagan iti loko. Why, agpada talaang a loka-loka. Sana ka loka-loka. Hoy, umay kayo kit din. Tay-tay pa yan nakasagana ti lamisaan. Kunak no asino itayan ti inyawag ni Eddie asa nga ili. Siyempre, awan sa bali. No ti Miss Universe. Miss Universe? Oh? Saan ka di Miss Gay? Ay, di ka man. Ala, intayo gid din sumango ijalamisaan ako nam. Ta sigurado ang naimas ti makan. Ta naimas ti lutom kas may sa a chef. Mapan ka din ay business firm mo, darling? Yes, darling. Ada umay makitransak kanyak, may papan iti negosyo. Okay. Umayak to dyan mo. Ta umayak mangyag iti lunch mo. Siya kunti umay iti restaurant mo, kalpasan ti panagsarita mi iti negosyante akasarita kita. Okay. Orayan kanto nga ro di restaurant. Tagid dan taamangan. Yes, darling. I love you. I love you too, darling. Sapay ko tagna na yun ti kinapudno ta iti tunggal maysa. When mat ikarik. Jak to agaramid iti anyaman ama kapasakit iti riknam. Kasta akmat, darling. Agnanayon ti ragsak ken panagayat ta iti tunggal maysa. Ay, Loka. Nakita nga danapan alalaki iti dagos mo. Hindi mo ko na boyfriend mo na dyan. Masurunak iti tao. Adamat kayam ka no asawa na. Si kay tatilugi, ta pinadagas mo iti dagos mo. Masigurado nga impay mo ti amin mo kinikwana. Dayta nga ron ti pakasuro na. Amok ko mga da asawa na. Saan ko pinatulan? Iso amade, ti kanahin nga agapura. Agtanang kamot sagpaminsan God, sika. Kumusta kayo mat iti girlfriend mo? Nag-break kami. Kwarta lang ti pagkit-kitaan na kanya. Taapay akwarta ti pagkit-kitaan na ako na. Ure saan pa yan nadanon ti sweldo tayo? Agpagpagata nga iti agkakanat. Intun saan ko ang may gatangan? Agpasugnod. Maragsakan akman ta makitak ti kinaragsak yu ni Eddie. Saan akaslay ti kabsat mo, akanayon ti apada iti asawa na. Ay ayatak unay ti asawak, mami. Pagserbyak ti asawak, tanadungo kada kami nga agina. Itad na pa'y amin na masapul mi. Kasano ba't ti sapul mo iti restaurant, iha? Mayat latamat, mami. Imbaga na nga idulin ko kano ti masapsapulak. Iso nga idip-depositok mo't amin iti bangko. Nasingpat talaga ti asawa ba? Awan ba ko nakenkwana? Saan na naibot kada kayo nga agina? Sapay ko mata saan tong agbalbali yung mami. Nulakat marikna na ti panagayat mo kankwana. Sigurado adi na kanto isukat. Panagkunak katar-aramidat mo't amin, mami. Adda ngamin dagiti lalaki asana mapnag. Agbirok na pailaang iti sa bali. Jaklakit ti ipalubo sa mapasamak dayta, mami. Ibaga talaangan, ano ngay, adan to pa kailawanan na.
Anya ti aramidem. No aramidon na dayta kanyak. Jak lakit di mapakawan, mami. Mapan, iti pakailaw-anan na. At dagayam restobar iti asidag. Ay no, nagwapo tinakitak a waiter ijoy. Apay kumano gwapo. Gwapo ka kumamit no san ka akasta. Ay, kaduan nakman, kalpasan ti opisina, tamapan ta ijoy. Di mo ko na ngayon kaag-display di restobar. Ay, si kamat. Itala nga agpakaduaaken ka, di nakpay kaduaan. Alaman langan. Kaduan ka, tapno di mo mat ko na. Uy, ay nakasta tinapud no agayam. Kadua ka na yun, iti tiyempo, tirigat kan ginawa. Unay katarigat kan ginawan. Abay, agasawa ta. Uy, urean niya ditan basta kaduan nak amapan ijeres to bar, tapno makitak ti gwapo at crush ko. Saan ka di aday ta lalaki? Kat iso ti akin kuko iti business firm iti asidag ti resto bar? Italangay may dito eh. Muli nga paiso. Big time lakit giday ta. Masapol ang masukit ko day tabak nang. Asan ako ma? Adda ka nun asawa na. Ore agbalinak lang akabit. Basta may rano da, iti kinabak nang na. Intan Serbian ida. Sa payakas taon ay matipanangkita kanyak ti bakla kaduana. Pagbalinan ta ida a sugar daddy. Sa bagay, mayat na ita anak panulot mo. Mabanak iti ayan ti lalaki, tas ikamat jay bakla. Areglado, Sara. Sige, asit gantay dan. Barim adda magunod da pagsayaatan kanakwada. Hello, beauty. Anya turderyo? Ikanak man iti black label Canadian whiskey. Ay, awan kas tarito Miss Beauty. Uy, Mr. Macho Boy. Anya nga ron ti adda dito ay? Ikan na kami iti amom amayan. Okay, sikat matungpal. Inak mangalay ti kanginaan nga arak mi dito. Sakbay amapan ka. Mabalin ka di ama-amuan tinagan mo. Siyak ni Adrian. Uy, Adrian. Ay na, nagwapon anagan. Ay na, kasmatlaang iti akinagan. Kuagaya. Awagan nak kumalay iti layon. Agayam tanwan. Areglado, Leo. Anya ka diti order you, sir? Ha? Dahito'y kaduak ti agurder. Ta jak amun anya ti kayat na. Insurot na klaeng dito eh. Kasta ka di, sir. Ni jak agkamali. Da kayo ti akin kuko iti business firm, iti asidan. Ha? Kasano nga mo? Ita ka lang mat anak kita. Isumat ti sasawan dagiti kakadwak dito sir. Di nakbakit kita tadi ka mat umay dito Ngam siyak. Adat ilalabas ko di tapasdek yo. Saan tala siguro ang nagrana itiruar ti pasdek? Iso adi ka nakit kita. Saan ka na yun adi taas ti pasdek yo ti pagpagnaak sir? Matlagayam. Saan ta ka di pa nga gawid, Leo? Nagbit kamat anauman, Eddie. Kayat ko pa iti aginom. Ngam na bartak ka. Agawid tan. Ay, saan ka ding addain iti asidag amabalin a pagdagusan? Anda mat, Leo. Kukuamat lang kakin ko pa iti resto bar. Mabalin kaya tulungan. Ama pa niti maysa kada iti maabangan na kwarto. Ay, alaman nga rod. Ay, diyak kaya ti agmaneho na bartek. At takot siyo? Oy, ada iti parking lot. Kayat mo asawan. Umiyan ka pa'y kadag iti may sa akwarto itiin, Leo? Ay, nagayam. Diyak kabaalan nga agmaneho no nabartek ka. Sabagay, amangan no madisgrasya ka pa'y. Itamon pa yakas tati payod mo, darling. Nagsangar ka. Inawis nak ni Leo. Napan kami di resto bar. San samat anasaya at impluensya ni Leo kan ka.
Saan ka mo tasigo da papa ni Resto Bar? Pinagusto ka lang matiawis na, darling. Di kagdanag. Saan ko apagbalinan na bisyo? Awan tinasaya at nga itdanti ka na yun nga ipapan iti Resto Bar. Saan mo ka na yun, darling? Sapay ko ma, darling. Saan kumapay ang maulit day nga ipapan nyo iti Resto Bar? Sigod kat masapsapan ni Daddy mga agaw-awid. Idi lamalumaan na ladaw. Ha? Sipsiputan nyo ni Daddy, Auntie? Saan matkit di? Ngam basta malum, kat makitak tilugan na alumabas dito'y ayan ko. Ngam idi kalman, rabiin anapalabas ko tilugan na. Dinamagyo ko maka ni Daddy, Auntie. Saan kumat ngamin nga ammo no apay? Ah? Ay nalipatan mo ti dinamag ko basang. Mas daawak lang amin. Gumatangak iti soft drink kan tinapay, Auntie. Sige basang, mabiit lang ha, tamangala ah. Nagapwap ka di ha? Itay pingawan ka. Napanang di ta store, Mami. Dinamag ni Auntie Olive. No apay ka no analadaw asimbangpat ni Daddy idirabi Anya? Apa yan dinamag na dayta? Sipsiputan na ka din ni Daddy? Dayta timbagakan ko na, Mami. Dinamag ko. No sipsiputan na ni Daddy. Kat, anya tinsungbat na. Lipatag ka nun ti saludsot na, Mami. Ay, unay kat dagiti tattao nga usyuseron aya. Apay nga min, analadaw ni Daddy idirabi Mami. Adala na panandakin ni Leo agayam na anak. Sige nga ron, tamapanak mo taniten ti trabaho. Manipod na napasama kada kami ka ni Jack. Saan nga pagpakita kanya? No saan nga agpakita, bayamon? Nagado alalaki tita. Kuma, amangan no agbunga tinaramid na kanya. Para sa mabaniitan ni Sir Eddie. Sigurado nga agnamay ka iti sidong na. Ada samat asawa na. Ore adda ah. Saan ka mat na mapanigi balay da? Agyan kayo mat iti sa balay. Kayat mo asawan. Ore may saak akabit. Ado mat ti kasta, saan ka ni? Sa bagay. Sapay amang ano agbunga tinaramid kanyak ni Jack. Ikagumaan ta apag tinagan na iti aggayam. Anya ti kayat mo asawan? Asay no nga aggayam? Da Sir Eddie kan Leo. Amom, iti nabartik ni Leo. Inarum ka. Kayat mo mat day dya abakla? Agpada kayo alalaki. Ore man, katamom, may sagayam abalik bayan. Ngam dandani ka ron sumrek kas nurse iti may nga ospital iti syudad. Anya? Nurse gayam ti loko abakla? Saan ka di nga itajay ko na mapanang rugi medya ospital? When, bro? Ngam inton saan para rabi iti shift ko. Intaman manan iti Resto Bar? Ngem, saan nga iti malem? Ang mga numaladawa ka sumangpet. Kat masayar tirik na ni Grace. Okay. Mga ramid na nga ron iti schedule ta. Kada Sabado iti bigat. Mapantay iti Resto Bar. Agawid tagal pasan ti pangal daw. Masapa kamutten nga agawid iti malam. O sige. Sabado inton bigat. Mabalin ko la taabilinan ti maysa kadag iti talkak iti opisina. Okay. Fix schedule ta dayta. Makirelyebo akmat iti kadwak to a nurse para iti aldaw ti Sabado. Saan siguro mat nga agriri ni Grace? Ta sa anak amaladaw nga agawid. Dimit ka aruba mi ani Eddie ti umunag iti Resto Bar. Adda kadwa na anak katalikod a babae. At idok ti buok na. Ha? Nagkibindangay munag. Ay, jakmat mabalin ti umunag dita. Taamangan no makita nak ni Eddie. Kat agata pa sipsiputak. Ay, anya nga tatiramidak. Asino nga ta tinakatalikod nga atidog ti buok na. Ay,
idanon ko nga taday to'y kin ni Grace. Aramidan ta ka din, tinagtulagan ta nga aramidan, kadagiti duhan. Aguray tapay mo't agpamarang taan na saya at tapno di dumlaw. Sa bagay, jay ko nada iti Tagalog nga, unti-unti, dahan-dahan. No makarelasyon ko rin tabakla. Andan para bayan iti abang, kaya dapat sugar daddy ko. Apay a sugar daddy? Sugar mommy, Apay ko sugar mami kat lalaki mo't di bakla. Isunton ti bang bayan iti abang ti paggigan nakakwarto. Nalakit di kayat nakmet ni Eddie. Ibagakkan kwa na, nga agikatakmet dito ta ipamaysak ti mga sikaso kan kwa na. Ikagumaan nga artapan ti asawa na. Tapos kanton ti kayat na ka din na. Agbaligi nga ta, ti plano da Adrian kan Sara. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Legal Wife. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.